ki pensuto bakla ki pensuto bakla kiniru ban kena ngani tu iping ada dengan yang kasih long kemudian subur ki perlok ki badai ki teman basan ki badai ki ramba balang ki ada ikambatnya ngai ki pembaju hikai akan yang kasih it jala di buram iki wai ngang sak buram iki ngaburam ba ngada keren lu ngada keren atat namar ngating ma kidai gibri badan buram kantab kita mendasan namar banlom ku teman basan kasimpor di hausnem bat ki para banget lu kinjit de kiru kita jiet bat tai kita tai kita benak ba daun long tong long syarai balang lain lu ku mukpa hari mususi tang nakada abon yobot kena abot teman basan usam kiat after election atau biar wadnya bolong kasih ngadam kita ngada pikiran kita namar ngatip margi ni kita ni bangai di kidan jiga dai batnya kialah perlok kia dai kamatnya kibri kemudian buram ngada keren ngada antat hanrei basya Allah bagi kita usam kiat after election kalau ngapa bakla negara usang ipi pak ndala asyam syidhan ndala keren sikit tatam la bakla tuli wala bakla hang tala ban kelab yang ya kajigai bagi keren ngalinggo apat menakan ni for ba file nomination BPP kidan ki press ki bakali teba boleh kano ba pia persya ya kitindi mo tu kandidat uang na meno persya habang ada bi po assembly ya persya udah opat meno persya uya prihi uya ciahi ngoji tak ada apa ba wat menget kini gibriu kilang tangban persongship kebawang kemana ni nang lang biting nge lah lah pra kau ngagi kita tak girukai nyemde ban pendut susu kiong geleng-geleng hana ke PPP ke parti batumai ke parti ke bakut parti ke tumai ke upripat larin na tumai dadi po expire ni kumawaya la expire ni meno long tik kumtu brio upafong dak salah bali short upong tabang cusum arsnem long tik kumta takada parti te kam tumai ubrio te larin pelat takada wa pendut walid syania walid sngap ya ka ke jengkren kajongki namar ki pensong shit kantam ya gitu ki bekna ki bedang pi jirwai bapli gerat ki bampat yo buat pat dan lepik khatsan khandri ngalapet kai hang ne po bolong meeting hang ne kajong umadan babun ki ki kelum ki kena syakau lang pat hane ba dan meeting dagi hajar rut hane bagi dan meeting maki upai ba hamungam hanrei pindala sibun lakot tambah kendiat pelajit kemudian tang kendiat tak ada apa ba yang dia ban bi yang sosial media yang dia ban sungit pala hagijing penbit yang sosial media tak ada udon la kana urim UDP KHS PDP kedai keseng rulung kepala rintam kepadam la kana urim bat ngani tu IP larapi pelang meeting yang disuap udap ubriu halak pelang tang sepenuh sunam mesti adalah akan kendong dan beriu sendan anda pelang part ke UDP dan baik beriu kendong kencuat ro namar nila dan lupa kena kitkam ki unit ki sub unit gidan malah ki senang malah ki polling station mentah saya ndalaya tetput ndalaya polling station sesuai kaya nabi kat nawat kibon pendiang pekam kata polling station 6 don saya susah shit betang apa mobile tak ada apa ba bi wat dia bi nilai penjot dan buram ni ba execution nilai penjot dan buram pentam keput ki ba Eugene yang mereka bilang penjot mentang dengan penjot sebagai MP lalu yo MP naga UDP naga RDA yo MLA NDC dengan yo naga UDP
hang tatalaya bangai tat ni terekam